Gihatagan sa Sports ug Sports Leadership Awards sa Commission on Higher Education ang GMA Network alang sa natampo niini sa natad sa sports. Sa second annual Tertiary Sports Leaders Congress sa CHED, gipasidunggan ang kolaborasyon sa GMA Network alang sa pag-cover sa dagkadiyang sports programs ug events sa CHED. Gidahig ni CHED Chairman Prospero de Vera ang pagsaysay sa kumpanya sa kinabuhi sa mga atletang Pinoy. Sumala ni GMA Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, magpadayon ang GMA Integrated News sa pagsuporta sa mga atleta o sa pagpalambo sa sports sa Pilipinas. Importante sa matod pa ang paggamit sa social media o mga digital platforms sa natad sa sports nga gihimug-atan sab sa GMA Masterclass Social Media Literacy Series. The GMA Network, we believe in the value of sports, no? And its ability to inspire and bring communities together. Voicing our commitment to a mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kasama dito ang pag-push namin ng Philippine sports. What GMA has done in documenting the life stories of athletes is really commendable. And it is important because it is done in an assembly where we have put together all the sports directors, the coaches, the sports officials of all the universities in the country. Para sila din, pag nakita nila yan, they can start thinking of how they can do the same for promotion of athletes in their respective areas.